Assalamu alaikum, урматтуу биздин бир туугандар, урматтуу мекендаштар, урматтуу агайындар. Бүгүн Аллах субханала таала мүмкүнчүлүк берип, ушул Ала Бука районундагы жалпы тараган туугандар, атадан тараган туугандардын жыйылышы болуп турат. Ушул жыйында жыйынды уюштуруучу болуп аткан акебизден дагы бир аз туугандарга болгон каалоо тилегин кыскан уксак. Assalamu alaikum, tuğanlar, hoş geldiniz. Biz hem şu tuğan oturuş kılıp kişine alış yakından gelen tuğanlarımla yeterli tanışıp yüreğildep, toy tamançalar tuzraç yüreğildep, bir jakşı jörölgü uyuşturuptur tuğan urukları. Şunu biz kişine çakırıp, tuğanlarla tanışıp, çakırıp nümalı aldık elek. Her daim şu tuğanlar nümalıdanızlar, her daim şunday oturuşlarga katışıp durumuşlar tuğan uruklar. Meğer göstereydi, görüşüp dursak her daim yakındaşa örebiz. Келечектеги муундарыбызга кандай каалоо тилегиңиз бар? Келечектеги балдарга эмне элек ушу өмүрлөр узун, бактылуу, келечек кең жаштардан ар намустуу болуш керек. Улуу кичүүтү сыйлаган жаштардан болуш керек. Ар дайым ушу жакшы ниетте, жакшы ойноп күлүп, урук туугандар менен эли журту сыйлай турган жаштардан болсун деп. Ынтымак кетпесин. Дайым ынтымакта болайлы. Рахмат. Мынакей туугандар, бүгүн Ала Бука районундагы жалпы туугандардын биригишүү болуп атат. Ушул биригүүдө биз жаштарыбызга, келечек муунубузга ынтымагыбызды бекемдеш үчүн аксакалдардан бир ооз каалоо тилек угуп атабыз. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, биздин Шагаптар айылчасына куш келипсиздер. Дайым ушундай заманыбыздан чээлүү заман болсун. Ошонун катарында ар бир жылда ушундай тууган отурушту өткүзүп тура берелик. Бардык туугандар каерде болсо, Понда Кыргызстан боюнча ошо согу туугандар аман болгула, тынч болойлу. Рахмат аке.
Geceler denelerdi tak.
Кыргыз санжырасында оң канат, сол канат урууларынан, оң канаттан тараган Нал эжебизден жана моңголдордон бөлүнүп чыккан согу урууларынын бүгүнкү жалпы отурушу, бүгүнкү майрамы, бүгүнкү тою менен жалпыңыздарды кызуу куттуктаймын. Урматтуу туугандар, баатырды атын алыстан ук, алдына барсаң бир киши дегендей, мына биз барыбыз аты жөнүңүздөрдү угуп билип жүрсөк дагы, мына бүгүн жүз көрүшүп, бир дасторкондон даам татып отурганыбыздын өзү бул чоң ийгилик, чоң бакыт, чоң ынтымактын белгиси экен. Биздин жаратканданга шүгүр кылышыбыз керек. Мынакей дасторкондун четинде отурганда өмүр токтоп турат дейт. Мына бүгүн барыбыз мынакей өмүрүбүз токтоп, башыбызды бириктирип, мындай ушундай улуу отурушта отурабыз. Бирибиз жакындан билели, сырдашайлы, жакшы сөздөрүбүз менен бири-бирибиз менен мамиле кылып, жакшы күндөрдү өткөрөлү деген ниет менен мына ушундай отуруштарды уюштуруп отурабыз. Анда ардактуу аталар, акелер, инилер, апалар, карындаштар, барыңыздарга албетте эң негизгиси ден соолук каалайбыз, өмүр каалайбыз, жакшылыктарды ар дайым ушундай дасторкондун четинде жакшы күндөрдө эле жолугушуп жүргөнгө ниет кылалы. Анда келиңиздер, биздин ушул бүгүнкү алдымыздардагы коюлган даамдардан татып, ийири отуруп, түз кеңешип, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, кийинки муундарга дагы өзүбүздүн ынтымагыбызды, өзүбүздүн биримдигибизди кийинки муундарга өткөрүүгө аракет жасайлы. Илгери Кыргызда Манас эпосунда айткан, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндө улаган кыргыз эли дагы ушул салтын, үрп-адатын улантып келет. Келиңиздер, анда бүгүнкү биздин ушул отурушубузду ачып, жакшы ниеттерин айтуу үчүн ушул биздин Сумсар айылыбызда сөзү менен элге жаккан, иши менен аброй тапкан бир агабыз бар. Тойчиев Кулмат агабызды мен чакырып койсом, ушул биздин отурушубузду ачып берип койсо. Келиңиздер, урматтуу коноктор, алдыңыздардагы даамдан татыңыздар, сөзгө кулак салыңыздар. Жашоо деген бир келет экен, ушул бир жашоонун бир жакшынакай адамдардын алдында отуруп, чай ичкен, бул өзүнчө эле канимет экен. Андыктан азыр сөздү биз Кулмат экебизге беребиз, көңүл буруп турсаңыздар. Ачып беребиз, жакшылап сүйлөп. Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuhu. Koş gelmişler, Arıstan yakından gelen doğanlar. Gelişimde benim bize de kovanıştayız. Gelgenden geldi, maksatımız ayağı eski, tanı alыстап ketken, tanımaya kalan, kurtuldu, birbirini bağlamışıp, soğudan okursun, top, jakşı elge de, balaga da, çakaga da, kiyiki nevere çevirge, biz kimdeye geldik, kim olursunuz, kimden siz gerektiğini oydan sakınlan. Şunday jakşı birge gelip, baş koşup, söyleşip, ıntımakka çakırıp, ümetten birse, bu deli çok iş. Intımakta dedi, ıspat dedi, bereke var değil. Buna berekede çok olup, nafsakalarız gelip, çakanlarına, biz özünü tanıyan kişiler tuğanlarını öte kuvvetli oturan. Sizlere de şunday kuvvetleri kalayız. En soğuk olsun, beken ömrünün uzun olsun, neverelerimiz, şehirlerimiz bizden takşınlıklı, sabatlı kişilerden olsun, ıntımakta olsun. Bizim neyizli çoğulman masak, ıntımakta çakırış, tuğanları tavış, taptalanış. Anan olsun, birbirine yardımlaşıp da başka ben de bizden tamak gibi atatürk'ün tamamınıza tatlı olsun, gençliğinize beton olsun. Allah Teala şunda işlerden, şunda yaşlık işlerden bizi üzmesin.
Allah'a rahmet aytalım. Allah'a bakıp olsun, kadarıyla bizge bakıp olsun. Allah'a semayıp, al bizge silasın. Allah'a özü olsun. Hoş geldinizler, tanıklı batıp duyuruzlar. Rahmet. Rahmat. Sizге de ömür versin жараткан. Ардактуу туугандар, мына кыргыз эли өзү табиятка жакын калп болот экен. Айтат го, ат жанында жүрүп, бүркүт таптап, тунук суунун боюнда, бийик тоолордун арасында ушундай бир жашап келген эл сөздү баттан, талантты кадырлаган эл болот экен. Ошондуктан мен айтат элем, бул жерде келип жакшы сөздөрүңүздү айтуу менен бирге, жакшы оюңуздарды айтып, ырдап, бийлеп, бир жакшы маанайда отурсаңыздар деген үмүттөбүз. Анда келиңиздер, алдыңыздарга тамактар азыр тартылып атат, тамакка караңыздар. Анан айтып коюш керек. Ар бир биздин уруулар жер-жерлерге бөлүнүп жашап атат. Ошондуктан ар бир айылдан аксакалдарыбыз даярданып турсаңыздар, биз ошол аксакалдарга сөз берсек. Мисалы үчүн Сумсардан келген, 1-майдан келген, Кызыл Токойдон келген, Чаткалдан келеби, Көксеректен келет, ар бир айылдан келген топтон бирден аксакалдар даярданып турсаңыздар, өзүңүздөрдүн жакшы ой пикирлериңиздерди угуу биз үчүн өтө кубанычта. Анда келиңиздер, анда алдыңыздардагы тамактарга карасаңыздар. Ардактуу коноктор, келиңиздер. Мен эмнеге кубанамын? Мына биздин улуу баягы башкы көч каяка барса, аягындагы көч ошол жака барат дейт. Биздин ушубуз курубуз эмес экен, өсүп келе жаткан жаштарыбыздагы ыймандуу, көп нерселерден кабардар болгон, баягы көп жашаган билет, көптү көргөн билет дегендей, мына биздин урууларыбыздагы туугандарыбыздан жакшы жигиттер өсүп келе жатат. Мен азыр дагы сиздерге жакшы тилектерин, ой пикирлерин айтуу үчүн ушул биздин инибиз Толкон уулу Нурланга сөз кезегин берейин, көңүл буруп турсаңыздар. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Alamlarda жараткан Аллах Субхана ва Таалага чексиз мактоолор. Жана ушул ааламдардын арасында 18.000 ааламды бизге иштеш үчүн жараткан, ушул ааламдагы бардык нерсе биз үчүн иштеп бере турган кылып жаратып койгон. Бизди болор болбос бир нутфадан адам кылып, ошол адамдардын арасында жөнөкөй бир Кытай, динсиз бир капыр кылмастан бизди Alhamdulillah musulman kılıp жараткан Аллах Таала чексиз шүгүрлөр болду. Ушул күндү жараткан, ушул күндү бизге насип кылган, ушул күндү, ушул убакытты туура пайдаланышты үйрөткөн биздин жолбошубуз, сүйүктүүбүз, мугалимибиз, ааламдарга рахматул аламин болуп келген, бүтүндөй адамзатка үлгү болгон, бизди адам деген намга татыктуу динди жеткирген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга биз момундардын саламдарыбыз. Аллах бейиш ээлерине ушундай саламдашат экен. Ошол салам менен сиздер менен саламдашат. Бул бейиш ээлеринин саламы кандай? Привет, чау эмес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху болуп жашат. Бунун майызы Аллахтын тынчтыгы, берекети, рахматы болсун деп атат. Караңыздар туугандар. Ушул күндү туура пайдаланып, туугандык мамилени бекемдеш үчүн, туугандар менен жакшы болгула деп ким хадис-худисте келет, мен өткөн отурушта да айттым, муну дайым айтып жүрөм, бизге устаздарыбыз үйрөткөн. Ким туугандар менен мамилени түзсө дейт Аллах Таала,
men dağım menен mabel üzerinde. Biz, siz, sen kim oldu? Allah mabelini yüzü koygan bendeden dünya, mansap, krismon hiç kim mertebeni deyip kıla albaydı. Eğer Allah senin mabelini yüzü koygan olsa. Eğer kim bir tuğanlarının jakşı mabeled ol, tuğanlardan kavar albasa da kavar alaya turgan bolsa, mına oşol pendeni Allah tirilliginde rahmatını alıp koyutken. Uşunday tuğanlar var. Biz kavar almasak dağı, biz suarsak dağı, biz oylanmasak dağı, bizden bir piyala çayımızga muhtaç emes. Daim bizden kavar al. Жоқ degende bugün teknolojiya önükten zamanla yaşap turup, hatta telefon çalıp, aka, üke, atabaşım, bir tuğanım, Allahsız mı, deni sonumuz jakşı mı, üymemiz tinç mı, deyip kalan anlatkan tuğanlardı, Allah Taala tirilliginde rahmatını alıp koyup geldi. Oşontан kim tuğanlarla muameleni bekemlese, tuğanları kavar almasa dağı, ayağların tiline girip kapalı koysa dağı, kavar alıp oşodan ruhsat ahvalın surap turgan tuğan erkeklerdi Allah Taala menin bekemleş üçün uşul işlerini uyuşturup atkan akelerden Allah razı olsun. Tünü uxtabastан, tünü uşul жылқысын soyup, şu tuğanlarına dağın tandırgan, tarağın versek, jakşı sıyla alsak, jakşı ötken alsak şu oturuştuk de, tünü menen kızmat olatan atalaş, atadan taragan tuğanlardan jaratkan Kuday razı olsun. Kılgan mehnetleringizlerge, kılgan kadamlarınızga, basgan kadamlarınızlarga her birine Kuday soğuk yazıp, pendemiz, perişte emesmiz, nafsimiz var, jaman oylap koyuyoruz, jaman süylep koyuyoruz, jaman fikirler koyuyoruz. Uşuğumuzga karabay, her bir şu tuğanlardan oturuşken, tuğanlar menen tanışayın, tuğanlar menen muameleni bekemleyin dep kadam taşlap kelген kadamlarыңыздарга бензиниңерди короотуп, акчаңарды коротконуңарга карабай, ушул кылган кадамыңарга, баскан кадамыңарга жараткан Кудай соокторду жазып, ар бир кадамына кетирген каталарыбызды кечирген болсун. Сиздерден жараткан Кудай разы болсун. Мен сиздердей туғандарым бар екеніне мен сыймыктанам. Alhamdulillah, ушундай туғандарыбыз бар екен, biz ушинтип отурабыз. Кээ бир элдер бар туғансыз, же өлүмүндө адам жок, же тиригинде адам жок. Кудайга шүгүр бизден ушул туғандар бар екен, мына таанышып, мындан кийин суук мареке болобу, ысык мареке болобу, кандай болбосун, дайым чакырса чакырбаса, фаланчынын үйүндө ушундай мареке болуп атыптыр. Келгиле деген группадан сөзүн соңор токтообуздан келип тургула. Келечекте нормал уулдарыбыз ушундай аталарыбыз болгон экен, ушундай акелерибиз болгон экен, ушундай катташкан экен, ушундай мамиле кылган экен. Ушуларды биз үлгү тутуп, ушулардан сыймык алып, ушулардан биз саалап жашайлы деп, ушул балдарыбыз, келечек муундарыбыз бизден да жакшы мамиледе. Бул отуруш эң акыркы эмес, мындан да көп отуруштарды уюштуруп жүрүшкө жараткан Кудай насип кылсын. Мен сиздердей туугандарым бар экен, төгүп көккө жетти. Алхамдулилlah, мен Кудайга шүгүр келтирем. Дагы сүйлөйбүз, азыр микрофонду Алжамча келтирди. Oturuşun Türkçe'ye daha biz bu şekilde söz veririz. Azı biraz oturup tamamlanalım. Hatta bu sürüp meclisinde oturan bizge çoğu kuvaş şarkılayıp uşlara dağları yaratkan ömür versin, dil soğuk versin, dövletli karlık verip uşların ardına giderken bu kızlardağı dövletli uşların yaşlarını yaşasın. Hatta uşu bizim ağalarımız uyuşturgan şulara bizi sıyıp bir beğendiğiniz halde uşular sizlerin altınıza da tavşırıp koyalım. Gelin.
Var olmaz. Ama siz kaça çıktınız? 94'e aranmayalım. 97'ye? 94'e. Yoksa klasa çıkarsın. Kaçın ekmek olmadın sen de. Evliye mi söylediniz? Sizlerin sözünüzde, sizlerin vatandaşlarının uğur bizge varsa жақсы vatandaşlar bekliyordur ha? Amin. Allah'ın millet vereceğine kireylerdi. Mehmet çevrelerinin olur. Baktığın olur. Işık iyi bilenler. Ölüyor millet vereceğine kireylerdi. Amin. Aytkanınız kesin olarak asıqa. Sizin de vatandaşlık koyun. Yaşlarga bir жақсы тілегіңізді. Dua kılın. Amin. Aytkanınız kesin. Rahmat sizlerге. Бар болыңыздар. Мындан дагы көп жашаңыздар. Басып эле жүрөңүздөр. Баягы көркү бул аксакалдар болот экен. Улай бар болсун ушул аксакалдарыбыз. Анда акыры неме облуска бар болсаңыздар болот да. Hurmatli cemaat, sizlarga portretlarimizni ko'rsatib aytamiz. Rejissor Vatan Buyuruvchi so'z bo'lgan paylar shu yerda qoldi. Huzurunuzda qo'ydi. Ana aytarim. Chet oturganlarning barini deysiz qarayman. Shunday do'stlarimizdan huzurunuzda Allah rahmat eylesin. Bazı vatandaşlar işletiyor. Geç kaçan bir işlemlerden ısırmışsa, tutulmuşsa bir getiriyor. Lakin Allah bize şunu nasip etsin. Ana bugün çatkadan gelen tutanlardan gelen, ayna gelen tutanlardan gelen. Ular birikken sayın oyunun sayın yerine suyuyordu. Şu köp bozak yaşıyorlar diyen. Bu uyuşturan, Allah'a çok rahmet ederim. Fethiye hizmet kılan Allah'a rahmet ederim. Aksaklarımızda çok rahmet ederim. Sultan'a gelgenlerine. Benim kalıbım bazı üsteç kolaylı yeri cüktüsünün yeni vatandaşlar üsteç kolaylı Allah. Benim doğanın çarkında var eken, benim doğanın alakada var eken, benim doğanın karanlığı var eken, gelip kaldım. Kurbansı doğanlar. Biz bunun uyuşturmalarına rahmet aytalım. Bu derinlerse, bu özgürlüğü tanımları. Allah Teala şunları aytmadı. Sen değil. Yaratmanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttı. Sen mamile kılsan, sen adam olsan, sen benim doğanın mamile kılsan. Ne bizim bu konsertlerin bağımlılığına, iki günün ötürüde biz bu bağımlılığı değişmiyoruz. Çok yaşanan bir bayağı çok yaşanan bir kötü görüntü. Şöyle bu bağlamda telefon üzerine makta doğanların topçuları çok hayatın boyumuz boğumu, hayatın yaşlı iş boğumu, bir şartlı makaya kanırsa aklın yaşlı olur. Kelgenlere rahmet aytam. Başı oturmanı çok çiğde. Bunu son bırakmak açacağız. Daima şanmansızlık, kılıçlılıkta yolu söyleyin. Bundan çok rahmet. Rahmat, Allah'a fazlalığınız rahmat. Şununla birge Xitoy saydan kelganlar bizning Asaqal usta aka, ha? Tuğanlar, uzun yaxshi sözlerimizi ulaştırıp şeyler oturmaktadır çok iş. Sana hayatı kadar sapıyorsun. Bunları tanıttan bir aydan bir aydan olsa 6 milyon, 5 milyon var, bir sözler, bir sözler. Bu sözler cevap kadar zamanda her bir üstünde
Oyuyorsunuz, kışta güvencinin açın zaman yaşamaklarımızda şunday zamanda kuş geldiğimizde bazı sıyılıklar işimiz gerek. Şu biz içinde hafta sonunda görsen, şunda ilerlere doktor olduğu için son yolda sadı yapar, onlarına yakışıklar sonlar var. O sonra orada caz işleri, iyiliklerinde kalanır, o kadar koşuluk gerek. Bunlar yolda orada olmakta, sularını çok eder, tüz bol olur. Burada hep yakışıklar zamanları var. Yerine oturuşlardan da olsa da son, ikinci göre, üçüncü göre, o çıkışta falan. Bunda caz oldu. Var mı sen bu konuşuyor, rahmet. Assalamualaikum tuğanlar, bardıq ақсақалдар, шынчалық келгеніңіздерге шынчалық тоқталып, ұйымымыз шығып жатқанынан мен терең разылық білдіріп кеткім келеді. Сол ұйымды қарап, көңілді сүрістіріп келсек, дарды өзі бір атадан тарағанға барып тақалады екенбіз. Bir atadan tarqagan balдар болып, ең жақын аталастар болып есептеледі екенбіз. Барлығы толық аталас болып жақын жүрген адамдардан. Барлығымызды Аллах Тағала насip еткенген ұшу жолды, ұшу күндерді башымыз бірігіп, бір-бірімізді танып, ынтымаққа келіп, ашық тастар қондырды, жарық жүзінен көрішті Аллах Тағала насip етті. Neye gözleyin? Varlığımız birbirimizle gözü tutsa, birbirimizle sıylaşıp, birbirimizle ıntımakta olup geliriz. Karın katlaş, tuğlan oluptu, birbirimizle olan sıyırmak, büyük olsa, daim ıntımak olsa, dekan olsa, Allah Ta'nın bağlı olsun işimizge жақшылықтарын nasip etken. Kırıstın kenin, жүргенlerin жақшылық olsun desen, tuğançılıkты bekende деген екен. Tuğançılығымыз бекен болсын туғандар. Мен өзім пульсеректердің атым Манас, Айтан Аканың баласы бол. Ақсақалдар өзде Рысқұлов Чоңын аталасы. Ошоның немерелерінің бол. Бізді сол жамаатты uyuşturup жатқан ағалар ұсталары мемлекеттік қызматтағы айрым себептермен işlerinin ел албай қалышты. Беймат деген Байзигит Елдар деген академиялар бар. Барлығымыздың басшылығымыздың бірігісіне чоң себепкер болышты. Аллах бұйырған екен барлығымыз бір-бірімізбен көрішіп, шындай ынтымағымыз болғаны. Құда қаласа бұнан бері ынтымағымыз бекем болсын, жүрегімізде иманымыз болсын, сағымымыз түзсін болсын. Жақсылық күндерде, жарық тастар қоңырда жүзіміз жарық болып, bir-birimizle olan sıyırmatımız büyük olup yol жүргенleri туғандар. Рахмат барлығыңыздарға. Бүгін күрішті разысымыздар, майдан келген туғандарға сіздерге де чоң разысылық болсын.
Yürekten getirdim bir ömür çöğünün kötürüm Babada yokum kanalım Tuğlan koyun katırdı diye gidiyor Kızlar böyle gitti diye gidiyor Yeni yok görünüyor Onun tapsam yepince Dostluklar söylüyor Rahmat Rahmat. Önümüzü ötüreymesin. Kırgızın ilgili bölümleri koşak olup bargan sayın tutukladı. Oşoğlu saklap sürgen adamlarga da çok rahmat aytışımız gerek. Bize deyip tutaklardağı alarda tutmak gerek. Rahmat var. Hurmatlı tuğanlar, bu bayağı oturuşun çeğini vakıfta kararını tegelim, mazlumların vakti olarken bunu kelgenliğinizde rahmat, torbalığı bırakmadı. Allah Teala bağlamada ömrünün içine söylerken oldu. İlahi bundan başka bazı ömrünü boğalı, gelecekte daha sonra sosyalde kuvvetli, bunu bizden ilk yılında bazıda tanıtan anlatamıyorum. Hurmatlı tuğanlar, bazı nardı yübüleleri tezde kamandı densi olup veremiyor. Allah Teala bazı nardı ömrüne uzak koydun, kendinize rahmat. Hurmatlı tuğanlar, rahmatınca burada tuğanlar olursa bir kaçıştım edelim. Gürler bunu tasfiyelan, bu son ikinci yolun kaçışında ben tuğanlar olursa. Hanca gurbanlarından tuğanları tanımasıyla bazı göründü, kötüydü, koy tamaşalarında kalamaydı, osurdu. Yeki oturuşta olup bir kançanın tanıdım, hanca yakınlaştı. Ceydan'da, orada turuşu vardır, var olsun, tıkatta var, çoğuna olsun. Her daim bana olsa ıtmak etmezdim tuğanlar. Şimdi oturuşlarına ıtmaklı olup, kötü ölümde kalamay çıkıyor, adem sözülmezler, ıtmak ettim. Bir öyleydi. Var burada bu yanda tırçılık, koktuluk oldu. Aman bolaylı duruyoruz, göktaşta duruyoruz, çatkalar, bunlar yaptılık, her yolda aman bolaylı. Şundan hareketlerde yolu sürüyor. Rahmat sucuk, konukluyor, tuğanların gegenleri, o da giyinde başlıyor öyle. Hurmatlı tuğanlar, bunlar bugün barınımız, şergeci imanlı tevimiz, üst soğularımız çoğu şeker. Barınımızda çoğu rahmat. Şimdi sonra birbirine baktalar kalayım. Bunun için adamlardan kimselerine şahit var, dünya, Doğur, Orol, Abdurrahman, İrgiş, Kravuşan, Avukasın, Kaltalık'ı, Alışık'a çok rahmat ediyorlar. Uşuk işte başlayan çıkıyor, ayağına geçecek bir yanlışlık durdular. Daha çok rahmat, birbirlerine içinde zorluk, orası kanlı uzun bormuş görmüş, yaya bormuş geliyor, arada iyi gidip verin. Var da çok rahmat Yübülemizde tınççılık, amansızlık kalayın. Var bolunuzlar, vay bolunuzlar, atalar, akeler, dostlar, köler, yeneler, eceler, karındaşlar, tınç bolunuzlar. Ömür koldan gelişince hareket kıldık, onca kençilik etken bozuldu istedim. Yüzüyor, tınç bolunuzlar, yüzlerge geçen aman jeti olmuşlar. Rahmat, var olun gazeteleri aldığı çok rahmat. Bunun için iyiliğimiz, nurlar, Tayland'ı yapmış bir yaş apata yapıyorlar. Tayland'ı bu öğretmenler çok yerinde toy verip yedi çağırıp Bartımız'da İmeyaklarında tilek var iken şu kalada tilek Avrupa'da Bartımız'da pataklar vermiyorlar. Bunu da yakşı tilek ediyorlar. Oğlum ömrü bol, vaktini bol, buna geçeceğim bakım küttüm, bizeteler abok kaldı. Endi jortunda jolun bolsun, yoldaşın kızıl bolsun, Allah razı kaldırdın, tapkanın ulgus boldun. Endiki şulerin günlerde senin toylarını vereylik. Allah'ım özü kazan verdin. Yaratkan Allah Teala vaadımızı onlara duaga koyduk. Amin.
endigi günlerde şu balamızga Allah Taala'nın bir kız bir uğur versin. Geceler meşerlerge geldin, şunun toyun göröylük, şunun yüzün göröylük, şunun bakkılığın göröylük, şu balanın açılıp çatılıp yürgenini göröylük. Allah Taala'nın özü kaldır. Amin. Allahu Ekber. Geldim öl. Nereye oturup bir Kur'an okuyup geçti. Navbat tuğanaklar, barımızda bu Kur'an, bu gözötkönlerdeki mesbirlerge dağı nasip etiş gerek. Bazımızın ata-babalarımız gözötüp tuğumlap ardındağı bu kızlar ösüp kelatат. Annem oşul kızlardın parzı oşularga Kur'an düşürüyor. Anta gelingizler. Biz oşul saltımızda oşul nartımızda ulap, azır bar bir jaşı tilavat kılıp koyarlar. Barımıza gönül bırıp dursamızdır. Rahmat, Allah razı olsun. Kılgan duamızlarını Cenab-ı Kuday kabul kılıp, Allah'ın nasip kılıp, emegi жылы ошол убакытта, ошол айда өзүңүздөр дуа бергенде ошол жерде аманчылыкта, сак саламатчылыкта, ден соолукта болуп, ыйманыбыз саламат болуп, ушул жерде менин перзенттүү болуп, иншалла ушул жерде той берип, сиздердин дагы бир жолу дуа алып, ушул жерде сиздердин дайым өлгөнгө чейин кызматыңыздарды кылып жүрүшкө Жараткан Кудай мага да насип болсун. Рахмат. Kur'an bu Allah'ın sözü. Kur'an'da 70 yıldır Sayıstun tesiri bunu ölgönlerine bana işletişke buyruk o, çüdür o. Kur'an bu Peygamberimizden tiril mezgilinde düşkün. Peygamberimiz Allah'ın bu Kur'an'ı bizge amanat kılıp taşlap ketken. Oşolduktan Allah'ın sözü, Allah'ın şeriatı aytılgan jerge Allah Taala aytatken bir perişteni kıyamat günü çeyin jaratatken oşo perişte dünya yüzün kıyamatın göçeyi ziyaret otururken kaysı жерде şariat, ayat, hadis söylenen atkan bu oşu жерге toktayken de Rabbimizge kavratken. Ya Rabbi, noğu pendelerin bugün seni esne oturak, kan toyguçu, buzguluk kılıççu, fasat kılıççu, gıybat kılıççu, uşak kılıççu pendelerin bugün seni esne oturak degende Allah Taala men o adamda turuşu zatmın. Adamlar, mu'minlar menin jerdegi orun basarlarım. Ölümör mü dep Allah sıyımıktan atken dağı periştelerge buyruk kılatken barının жерге düşüp Kabe'ni toğup kılganda yaşa adamları toğup günözün meni keçirişi üçün istikbar ettir var etti. Oşoluktan Allah'ın sözü Kur'an bu bizim yaşavusun erecesi tuğanlar. Oşoluktan her birinizler bilgen keçe oturuşusu okugan ayatlarımızda Sure-i İhlas bunu bir yol okuza Kur'an'ın 1/3 bölümünü 2 yol okuza 3/2 bölümünü toğup 3 yol okuza dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın barı soğuk iyi bulup dedi. Oşoluktan barınızlar bilgen süreni okuyunuz, içinizlerde kaydalap ihlasla oturursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah'ım bu dünyadaki bazılarının Müslümanların şehit ketkenlerini ya Allah'ım bu dünyadaki bazı peygamberlerinin sahabelerini ya Allah'ım şurada alakanca vatandaşlarını etkenlerini ya Allah'ım bağırdık etkenlerini Allah'ım cennetten cevap vergin Allah'ım bu dünyada bilip bilmeyen günlerini Allah'ım özün geçirgin ya Allah'ım şurada oturanların önleri uzak bazılarının yürüye tehdit amandık densoğluk verin ya Allah'ım yaratkan Allah ömürlerini ömür koysun, ballarını bala koysun, ömrümden birgen ya Allah'ım. Yaratkan Allah eşkimde kemsitpegin Allah'ım. Bilip bilmeyen günleriz Allah'ım. Özün geçerim biz mumun Müslümanlarını ya Allah'ım. Yatırsın, eşitteki balları olup, aydanlığa balları olup, Kuday özü, oğun gözü sağ olursun, olmayın. Dayı Murtat Toğanaklarına ki, kündü kançalık kündeveyli, anın tünü oladı gelme yaratkan. Kündü kançalık kündeveyli, anın jarkıragan günü oladı eкен. Mına ушундай соолордун отурушун канчалык бир ойлоп күлүп отуруп чегди жазып сүйлөшүп отурайын десек, бирок баары анын чеги болот экен. Анткени үй жай бала чака тиричилик деген бул нерселер бар экен. Анча мынча биздин адамдарыбыз аксакалдарыбыз шашып атат. Андыктан айыпка буйрубайсыздар. Биз айтат элек. Келген кадамыңыздарга биз ыраазы болуңуздар дейт элек. Жеген ишкениңиздерге ыраазы болуңуздар. Анча-мынча биздерге